soutiens Laetitia Navarro. Je soutiens la liste Hendaia Biltzen. menée par Laetitia Navarro. Madère, j'habite à Hendaye-Ville et je soutiens la liste de Laetitia Navarro, Hendaia Biltzen. Amaia eta garai gara, hendaiarrak eta ikastolako erakasleak. Guretzat garrantzitsua da euskara eta euskal kultura egiazkiz defendatzen duten hautagaitza sustengatzea. Euskaraz bizi nahi dugulako, igandean, denek bozka dezagun Hendaia Biltzen. Kaixo, Barbara Ribas naiz. Zuk ere aldaketa bat nahi baduzu, egin apustu biztanleen beharrak erdigunean jartzen dituen alderdi ezkertiar baten alde. Eta Laetitia Navarron gidari duen Hendaia Biltzen bozkatu. Je suis Éric Lafourcade, Hendaillais. Pour les élections municipales, je soutiens la liste d'Hendaia Biltzen. Le 15 et 22 mars, je voterai Laetitia Navarro. Bonjour Egunon, Shabila Khaboudou. Moi aussi je vote Hendaia Biltzen pour un projet global cohérent et éthique. Nik ere Hendaia Biltzen bozkatzen dut, anima zaitezte. Bonjour, je suis Charlotte Pomader et je soutiens moi aussi Laetitia Navarro pour Hendaia Biltzen. Jokin Etxegarria naiz, Hendaian bizi naiz. Hendaia Biltzen sustengatzen dut, zenta mundu aldatzeko herrietatik hasi berda eta bertako programan aurkitzen ditut idei nagusienak. Bonjour, je m'appelle Alain Darmaillan et pour les élections municipales à Hendaye, je vais voter pour Hendaia Biltzen, la liste menée par Laetitia Navarro.